banyakubahwa nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo ya 72. Inama za buri mutwe w'inteko ishinga amategeko ziterana mu gihe cy'ibihembwe bisanzwe n'ibihembwe bidasanzwe. Ibyo bihembwe bibera ku matariki ateganywa mu itegeko ngenga rigenga imikorere ya buri mutwe w'inteko ishinga amategeko. Nk'uko biteganywa kandi n'itegeko ngenga ryo kuwa 8 ukwezi kwa 9 2018 rigenga imikorere ya Sena mu ngingo ya 38, Sena iterana mu bihembwe bitatu bisanzwe kandi buri gihembwe kikamara amezi 2. Igihembwe cya gatatu gitangira ku itariki ya 5 Kamena. Niyo mpamvu rero banyakubahwa hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko, uyu munsi tariki ya 4 Kanama nibwo dusoza igihembwe cya gatatu gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'2021 n'umwaka w'2022 cyatangiye ku itariki ya 6 Kamena 2022. Muri uyu mwanya nkaba ngira ngo nibutse byakozwe muri aya mezi 2 iki gihembwe dusoza uyu munsi kimaze kwihuta mu bijyanye n'inshingano no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amahame remezo. Mwibuka mwese tumaze iminsi tuganiraho mu mwiherero mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iyo nshingano yihariye ya Sena. Sena yakomeje kubikora mu nshingano zayo zose, yuzuza inshingano zayo zose. Sena yarebye niba amahame remezo yubahirizwa, haba mu kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, haba mu gutora abagize no gushyiraho za komisiyo no gutora abagize biro. Buriya nabyo byarubahirijwe, amahame remezo yarubahirijwe. Haba mu kungurana ibitekerezo n'abahagarariye guverinoma twagiye twakira muri za komisiyo banyakubahwa, haba mu gutanga ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta, naho abantu bagiye bashingira ku mahame remezo dushinzwe, ndetse no mu gihe dusura abaturage. Ariko ku birebana n'ibahirizwa ry'ingingo y'Itegeko Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 ryerekeye itegeko ry'ingengo y'imari ya leta. Sena yatanze ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'2022-2023. Muribuka kandi ko mu kugenzura ibikorwa bya guverinoma hari byinshi twagezeho, haba mu kumenya no kugenzura. Nibutse ko mu bijyanye no kumenya no kumenyekanisha inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma, Minisitiri w'Intebe yagejeje ku mitwe yombi inteko ishinga amategeko gahunda n'ibikorwa bya guverinoma mu bijyanye n'ibimaze kugerwaho mu rwego rw'uburezi, cyane cyane mu burezi bw'ibanze muri gahunda ya NST 1. Mu bijyanye no gutanga ibisobanuro mu magambo, inteko rusange ya Sena yagezezweho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu izina rya Minisitiri w'Intebe ibisobanuro mu magambo ku ngamba ziteganyijwe zo gukemura ibibazo bigaragara mu midugudu y'icyitegererezo n'isanzwe leta yatujemo abantu banyuranye badafite aho baba. Nk'uko mubyibuka, inteko rusange ikaba yaranyuzwe n'ibisobanuro byatanzwe ku bijyanye kandi no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Inteko rusange yagezezweho raporo z'amakomisiyo. Muribuka raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu
ku gikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma mu birebana n'imitangire ya serivisi mu bigo by'ubuvuzi n'imivurire y'indwara zitandura mu bigo nderabuzima. Nanone komisiyo ya politike n'imiyoborere yatugejejeho raporo ku gikorwa cyo kumenya no kugenzura imitangire ya serivisi mu nzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Nakwibutsa ko imyanzuro yafashwe muri urwo rwego n'inteko rusange yashyikirijwe inzego bireba, tukagomba rero kuzakurikirana uko iyo myanzuro izashyirwa mu bikorwa n'inzego za guverinoma. Banyakubahwa, ku bijyanye no kwemeza inyandiko mvugo n'inyandiko zivunaguye z'inama z'inteko rusange, hemejwe inyandiko mvugo 16 mubabarire z'inama z'inteko rusange zirimo n'izo tumaze kwemeza mu kanya. Inyandiko zivunaguye 15 nazo zirimo n'izo twemeje uyu munsi nazo zaremejwe. Mu bindi byakozwe, inteko rusange yemeje imyanzuro y'inama isanzwe y'inama y'abaperezida y'itariki ya 18 Gicurasi. Inteko rusange nanone yagejejweho kandi raporo z'ubutumwa mu mahanga, harimo n'izo twumvise uyu munsi. Nibutse raporo y'ubutumwa ya Senateri Uwizeyimana Evode yagiyemo i Roma mu Butaliyani kuva ku itariki ya 7 kugera ku itariki ya 8 Kamena mu nama mpuzamahanga ku ruhare rw'inteko zishinga amategeko mu gufasha abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba. Hari raporo y'ubutumwa nyakubahwa Visi Perezida wa Sena Dr. Mukabaramba Alivera n'intumwa yarayoboye bagiyemo Istanbul mu gihugu cya Turkiya kuva tariki ya 20 kugera kuri 21 Kamena mu nama yateguwe ku bufatanye bw'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi n'inteko ishinga amategeko ya Turkiya. Yari ifite insanganyamatsiko igira iti inteko zishinga amategeko na gahunda mpuzamahanga yerekeye abimukira n'impunzi, kubaka ubufatanye mpuzamahanga buhamye no guharanira ishyirwa mu bikorwa ryabyo ku rwego rw'igihugu. Hakaba na raporo y'ubutumwa ya Senateri Professor Niyomugabo Cyprien yatugejejeho uyu munsi. Ubutumwa yagiyemo mu gihugu cya Sierra Leone mu kapitali Freetown kuva ku itariki ya 5 kugera ku ya 9 Kamena uyu mwaka mu nama ya 52 y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza CPA akarere ka Afurika. Hari raporo y'ubutumwa intumwa zihagarariye mu inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko nyafurika PAP zagiyemo Midland School mu gihugu cya Afurika y'Epfo kuva tariki ya 26 Kamena kugera kuri itariki ya 3 Nyakanga, nayo twayigezejweho none kandi twayishimye. Banyakubahwa, muri iki gihembwe kandi dusoza uyu munsi, abagize Sena bitabiriye ibikorwa bitandukanye byinshi. Nibutse umuhango wo kurahira w'abagize guverinoma, inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko mu muryango wa Francophonie PF, umwiherero w'abasenateri babereye mu karere ka Nyagatare, inama y'ibikorwa by'amahuriro y'abagize inteko ishinga amategeko zitandukanye n'ibikorwa bitandukanye, umuganda twifatanyijemo n'abaturage mu kwezi kwa Nyakanga, mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga wabereye mu karere ka Nyagatare n'ibindi. Ku birebana n'ibyakozwe n'izindi nzego za Sena, inama y'abaperezida yarateranye buri kwezi nk'uko bisanzwe isuzuma ingingo zinyuranye zijyanye n'inshingano zayo. Biro ya Sena yakomeje nayo inshingano zayo, gukora inama zitandukanye no kuyobora imirimo ya Sena no gukurikirana imikoranire n'izindi nzego zaba iza Sena n'izigize igihugu cyacu.
Turashimira kandi urwego rw'imirimo muri Sena ruyobowe n'umunyamabanga mukuru wa Sena. Urwego rukaba rwarakomeje kunganira abasenateri no kubafasha kubona ibyangombwa bikenerwa mu mirimo ya Sena ya buri munsi. Mu rwego rw'umubano hagati ya Sena n'izindi nzego, abasenateri bitabiriye inama mpuzamahanga zitandukanye zirimo izo bitabiriye imbonankubone, ariko ntabwo twakwibagirwa n'izo bitabiriye hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari n'abandi bagiye batanga ibiganiro mu itangazamakuru, ari ibyanditse, ari iby'amajwi, n'iby'amashusho. Nabo ni umurimo ujyanye n'inshingano y'abasenateri, tukaba tubibashimiye. Muri iki gihembwe dusoza kandi hari abashyitsi basuye inteko ishinga amategeko, turabakira haba ku rwego rwa biro ndetse no ku rwego rwa komisiyo no ku rwego rw'ubunyamabanga bwa Sena. Nakwibutsa aba bakurikira: hari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Ghana wadusuye yakirwa na biro n'abagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga bari bahari, akaba yitwa Alban Bakbin, sinzi niba ari uko babivuga iwabo. Hari nyakubahwa Ibrahim Sidi Ibrahim Matar, ambasaderi wa Libya mu Rwanda, nawe yakiriwe na biro ya Sena. Hari kandi nyakubahwa Tania Perez Ksikes, ambasaderi wa Cuba mu Rwanda. Uyu tukaba twaramwakiriye twifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, kandi akaba byaramushimishije. Twagiranye ibiganiro byiza bigaragaza umubano mwiza hagati y'igihugu cya Cuba n'u Rwanda. Banyakubahwa ba visi perezida, banyakubahwa senateri, iyi ni incamake y'ibyo twakoze. Nkaba nongera mu izina rya biro kubashimira mwese uruhare mwabigizemo, kandi nongere gushima ubufatanye bukomeje kugaragara hagati y'inzego zigize Sena, cyane cyane tugaragaza uruhare aba bose baturi iruhande bari mu nzego za tekinike badufashamo. Abashoboye rero ntangaza ku mugaragaro ku igihembwe cya gatatu gisanzwe cya Sena cy'umwaka w'ibihumbi 2022 gishojwe.